bene bondi. Anak-anak kampanye ni kani beso. Sabu busing kami kama kana ko na bene beso aite. Anak-anak chwa yes anak-anak ko malo ko si main to mi kai ni kada. Ayo, sinakatuwa mo ako na natawa na gaya. Kaya ni kayo, kakanakuha na niya kunan. Ako, kukatuwa ba sa wali, tayo na yung maing tao, raya, tako na. Maya sa kanakuha rin yung muna rin maing tao, raya, kain beso. Maya manibeya, wakatuwa na ba kunan. When we all together, Ora kain beso ita ko baka mata oray. Sa kukuren bus maya kain teroran dikira ka may beso. Anang ayes beso item tawan. Kamakatauray na bang kami kain pwede kimi. Eh.
Ngaya askarabaya kain beso ibu kena yas beso item sama anak ko ya kain teroro may pairik. Ngaya kain pairik isa kukurin busmain kami nako mo. Ngaya sa mga kikinay nako kurubu sa bubusya kain kurubu. Aki kurubu ke sa bubusya kain teroro may bikin beo. Bikin beo sa busmay ko nako mo ay kay.
Just A, G. Just Man. Hey, hey. 1, 2. Hey. just Hey. 1, 2, 1, 2. 6, Sebenarnya just Kita buat dewe
sinari batakari aneo sinari bangai ratan ko so tantiaswa sinang ngai dan ako tiaswa papuni ngai ya mi ko ni meawran de pongkor puni ngai ya tarugwa meawra ngai ya ko kaya na ko mi taye de pakantai ai hanga koi pakonari takari Rap. Ngayon, sekarang kan begini kunaya. Sabsia ni yere tawar. Ngayon, imana sinawagyo. Sabsia dain na rayut ba mawawara man ya begi. Kama kira kine na may. Ineng ko ngorad ba yayo. Mina kan na miss out. Ay musakaw ka nga. Ang gibene din ako kira kina ko may. Apo noriya rana ray kaway inta katakay sinanugunde de manep. Ngayon, imane sinawagi na raka intape so yabusiya na de yabusin kami ba sa kabuberaki mo ara ba ya kaukiran tatar may kay. Tamera man de maka siniboy ko sa kata ko deso kunan mga karukoiran din dahil na iyo deso sa mga tauran kay na tapes sikara po ko bugin ng tangira amnanwa nga de mga beneng bosira na konti tameron de wiki po kayo. Taon nila deso inunan na tayo kaya na tapes si busigo tami meron rin pinakonira pinakonan. Kariges pangaraman ng teka mo titap Jesu. Narikiri yara kaniyara rikmen ko. Sa kaniko Jesu irundaran na si May Kristo. Amen. Ngayon asun nara araririn de tairi gayo si pangara kangay. Don't say I am too young. Okay? Na nakogeri, don't say I am too young. Kiti tira de nanunan kiripes. Don't say dirana. Kuna tay puntay tegin na nabegi pakwera unang warirek. Ake jome te warirek, ake jome te yanang kaway. Ngaran ka pene, si pene si dapo metan tiaswa. Kaniyem pa para romi. Saraidia na kon Yeremia tuwana. Yeremia tuwana kibuna onowana kon isuwa. Nawarikan de rairai ayo okay. Irang nuwarirek takot te uwe.
Kona taita ko pa kurang nuwarere ke. Gana isuang ko pa kona na kon tete na kon timen na. O kona na. Ang kana isuang ko di pa ako na tekin na. Ako na tekin pa ay. Nako ay ka isuang ko. Nako kaya ay kaya kan kangay. Ipepengan tete. Tewea. O irang nuwarere ke. Ay tako tewea. Kona taita ko pa kurang nuwarere ke. Gana isuang ko pa kona na kon tete na kon timen na. O kona na. Ang kanay suang ko, di ba, ako na tekin na. Ako na tekin, bay. Bay na ko, ay kay suang ko. Ayo, di ba, kahit tara mga yan, tay? Jeremia. Kinang ka na ko, kipener, na nun, hindi ki ba sa tetekin na natekan teswa ki? Tira natekan ako, nanagayakan ako teswa. Irang nuwarere ki, iya kitaw ki, ikapin tete. Ika nga natekan teswa. Kung natayta ko, porang nuwarere. Ngayang kwente tayo ay ko tako bukuran ng warere ki. Kuwag warere ki. Kuna kita ko bukuran ng warere ki. Kukapintete. Pati aswang kanaya kamanang ako. Ngayon era enaroni kung tayo ako ki. Yidi au sisiragan na kanako tabi wa kamasi yara ri kamasi kakaditi na pa miki. Tay meme tay yara ri kiki. Agay ta meme. Kanay gangay warik mamugati na bemi. Tiga ngayon. O kantara rari kimi ba? Aki akatebe na. Kipe na katebe mi. Katebe kana ko tang dia po kandigin sarili. Ngaya di ben di sarili di preschool ayo okay? Ngaya. Antay hindi kaya kan sarili. Ano yake atebe na makana sarili. O yan ako yun na nag-crash. Okay? Katebe kana ko kandigin pa sarili. Aki ako na ukandi ki pati to kita. Ate baby, tay meme. Yakangan ko na dia ka bastan duan. Ay ki. Hindi ya kandi kin to kita. Ngaya kati beya de pairas. Ngaya ati beya mas kati beya ki. Onti kandi kin misinare. Ayya. Amen ki. Anong may say kakandigin misinari ki o. Kanto wa na di ka usiragin na kanakwa. Kukukuring ni kanira. Tipa yere wa kami miyakin naan. Ki kunaira. Ana bebere ti asoy bukim. Ang kukuring nira tipa yere kantangira ni kan koroyan. Ki kam kukuring. Kaya kam natatani nga, nabibere ti aso ibu kimi. Nabibere ti aso aki, ngaya. Kan di tayo tangi dia women, temen na mendesay tayo, o temen na mendesay tayo. O remuan deira, o yay, kanuangan. Temen na. Aya. Asi gani gay, yari kanuangan kan pinginipyo. Ayo, roy, temen na ka nakatudungas. Akit ti meme, kay punti tira, kinegi. Tingin gigita ka nung agi. Aya. Temen na may kay. Kan beso. Mainan ako to yung kami. Nakuto. Ade bebera ako, yoko to yan eh. Ngaya. Anday ayo. Moren. Aya, moren. Kurang upun kan gotiak. Namigay. Nge, sagi, ito pa yayak, inang ngakangang. May. Nasiswangin kami the instruction, no, kan na iriya. Yasan eh. Ngaya ka ngay kakawong roy ki. Di ba niya kan nakoroy ah? Kan nakain naman ang anak ko buki kay. Kami women. Giyo ko rigangan. Giyo ko rigangan. Ngaya, manang. Ngaya, mangogi. Ogi.
Gi kan na ko kamata de ba kan na horoya. Hammaki. Ki. Gi wada de ba ko na horoya ko na ko bu. Ko ki. Ane bunarun ne kandiran kamda bagi kanda paham ko nan tata. Ane bunarun ne diran. Timea wayo ki. Ngaira sinang tangidan kandine de ba to wana paskan ko horoya ki. Me diran aring. Tapi dai sika ngai na kon nantai tiaswa ngai ikan dikit pada bayari ki ngai ikan danari ikan dikit pada te bairas ikan dikit ngai pada to kita ki gitu ikan dikit ngai tera ko kai rantai tiaswa ki ko jangan tiaswa bener ena kai di ko ki an doya rakanga eser stimeto an mening nanonan karo ko taye kai ki situ anga tiaswa de instruction asa kiran karya na instruction na yang anira ki sagta taninga na instruction na nanganira ki kena kaidi ongkan nane de pa ya kanga ya rari iri kinano ni meau ki ngai apun ta taru ne bandari ki bat sariri kangai kangai ki tira ngai kate pe mia ki anari ki sariri komenti beau ki ngai kate pe mia ki kanari ngai mo at sariri na inang momonta hindi beau sariri bugin na yer ibu ni ka waira ki kin sinawa te sariri ki kangai non break iro na chiye se si gimena ki ris me si kan ningi yana kon danari ndei futzen no sai gota kin ga bene misinari sabene da ta kan de classroom gi na ara ki totan sabene da ta ko ngai ganari ai terang kaya ru tirau teten metanga de gen da gis punnaru ra kanga simeme sineng da wonen teten metanga ri sina paindrang o sinera ki ngai ganari pun ining pa ako kon kan siruag men kan ni teten metang ya kapigi sa kadira gek ngaya tira kita nan mondiri ki pene tira sa pene tira ngai ti yo ika kaswa wai nanan men ibu bayong ka totonga ge tete ke me mo wa ge men ki yaro ko desisira ki ngaya puna pun ge ka pun me rom pa ko nan ko bigin ge to kora ka ge bari ko ro amman sa ge tira bugin ang kagwera ukan na misinari tira bugin ako rin ti misinari ngoy kita dara na ay tira kay nang tegin na ini na ko timen na uka para ko wabugi ko kata ne bugin ako na misinari ara wari iyo ngay ra diaron na ko saray gidipes my name is Cassis my father's name is Cassis gang ako pun karang diyan ako giaron na rami na ngay ra ki o ngay yan ang basa de shoot ka tiro ya kakami ang ari ngay ruwa kaya ruwa kami ang ano yung tete ne ang giaro ko nari tira bugin ako na na misinari o ngay kaya kakin ay ro ngay bugin na ngay ibun na kan sarili mengi ya kanwa ika yo yaro ko wa falet o hindi misinari yaro ko ki ngay tira ko ngayon ano na niya yana ni misinari paipurin na ya tayo pikain tira nari ki pari yang kaya kiroy ka para tira bugin ay kaya na misinari o ngay ki iti yo ito tira rin siya nagtegin na kay siyari sa kiroy ya tayo ki sa kiroy ta bugin na bayara kay siya na misinari may nanon na tayo sukong dayday yung dayday ay ya tayo pa nga ya ti bayari pundi vivete ki yasan ranari ikan waya pa ikan di pat sarili o yaro ko pa iti misinar o yapum karya yan yan na yarari ay ro bunari ti bibit ki kena isisagin nga kan ti bibit ngaya ngay ki tirari ka ugaya ka ebure pa ki yaro ko ti misinar ngaya misinar o ngaya ka nga ngaya na ebure pa ngaya na misinar ba ebure ya makuri ka hindi office o ngaya yung arang yata ki ebure ugaya may mina inonon tayo na yata ya ngaya punti bibit ito pa yan ki kana ko na megin na tiyaso pa bibit bibit inonon meyaw may bibit ko po kunarari kuna makuri punti karesa to sa kiki ba to di misinari po kunari ki ba to kain ti karesa kunera kuna kaunga ti tiwagi ki tiragi ane tanan bibit ay kanang kakawa ki kaya kay ki tega kasipan ako ti bibit ki pati bibit yan irianan tayo na ko takakapay ki ang gani ikan kana ko ngantay ay na kontimen na di
Nakaparabara to wayo. O nasiragin na interview, okay? Antay yaram. O tira bukina kay ko komisinare. Tarapa, kung may uririk hindi, temuan tayo rik ay. Tapa makinay ki, araw tao at amay ka. Ngay tararuang kan dia kada sa peso. Ay rarapa di silagi tepikit di sinarin di tayo rik ay yo. Yung kwa ay punis ni kapan di. Pain kapan ni sipan ni plan ni ano ko narakanta ni kami. Tokin di tayo ako kyo kiti aswan tayo nako. Okay? Tinakwa di misinarin. Punisin ang kailan ni kapan ni nang kangangay namin ang nala list. Kipo ko nara plan. Pun ka kuha ay naroon miyawran kapan ni akit naman na san plan niya. Ang kami na patay naman ni matay na ini. Kami plan na panin ko ako. Hina po ni Pian to dua buwi taka te buwa. Kama tay kaki ko nan plan niya tatang dia. Abung niya ko apun tangira na pati misinare ke. Ang kanita buwi na de besen dari anda ya mata ki apun kari na men kari kira ki ya roi ke. Magai kan sida ki yana de dua buwi de besen dari. Hari pun nagi ay nanon nara plan on to kinto tay. So sina ko pati. De misinare ke. May ko de misinare pun tena ko erang ni matua tua. Erang ini ka nga ki. Mantokin dita erang ini ka kukurei be mai sam musu yai. Mai sam kurak yai. Ay mai stan pu to kai ko yai. O tan dita ki nang ko yake. Ay kane stabu na pe aron do ko ngwe ne bengi. Ina ko na be bisin de wo wata nga te bi mer wai wo ina ko meta kanta ni nga nano kon nanau au pe pan. Dik ba de te sa de ren ti ai chi ki to pun de Chai ki nang pepe ni narun ko rawakin tayo antara bon matanan ko computer ke ikonan repair at yaka kan pari pun nang interest na ko yai ke irang ni gumugo meta pun biya ngai riana ko ya swaswana nan de atara ko na nai panana te to computer chai ki pe nang kan de yon pe kan mangai to kin de tai ngai yaka tayo kan to kin de tai yon na nadi ba temisinari yon tarawage ki yon ki dipas de kare san ka ispongi imana nga pati takaturi konton yogi pa te ispongi me ani to payaran ko ngora siti sina ka kan ti sira kare papukin dara ka idiki pa te misinare to wana te payaran ka kawaki ayuru ring oi yaki to gine ka kada pa jaswa pa ayo kan wan tatar kina kon de panana de chai choi ya si kuwa na bende iri pari mo mana nga may saftare rin kaya kana kasan do ko saftare rin yon su pa po nang daro ako kakiwa may saftare rin ako USB wo ampas o atri kita kan de wera kina ko yatari ya pundang dio kakuwa ikai kuwa rin kina kon de to unay ni kita unmane at amarake tetapuari para kain dapo kan na punta na yay mga yay ipo ni kuwa ngayon tera ya koro yagi de ya si koro na po assignment inanon jaus ya paka walawin sina ko na ya marake de taon mangok idang ni marurung kana pa ka walawen sige mbaka kana ke ja lawen sige kina ana kon de pare pun te kwa ke ante kin deta yaro ko de exam sina ko na ka de exam warang mi so ri ko si de yawa de wi kwan na kon fo ko exam ta ka bene antai ko dai pai ya tai ko na pun na ki pas e pun ka nga ko na pas ya ko ki de baca tendensi enang kaunti na giare de USP ke ibu na tayo na ki pas meri pun do ko na bendes pundo ko na ben exam para kakao gari ro bugin ari ko royo assignment jo o ngai do wari to na bun ka yaro iti takuan semester agi ara wa parang nun nagi sponsor na yau au karo na pe manin sina wari mena i masa nang kain to agi erang uno ya ta kurang ngagi de me ko nang ngoki asina puni ang wa kan to kam duki ya to ari miriki wadi yagi de agi apa yaro ko tanga enang iro ko tanga wabi o ya ake da pai ko ko ya mga anak ko nang kanin dari kakayaw maguri ya contract iro ya kay na pera ambiyo po niro na ba awang ko de men na men na pegigi sana kon koro to wana jaw sa kanin pen to wana redik koro ya men nitiran didikin wo tanga du merwa wa penin wo tanga wabi nitiran na peti didikan wo tanga wabi ki ang kani ya pun spider na nawagi de kare sa yon software
Isuangi ya kaispona pe matemana au kasin tirambia te missionary na pe. Endi. Ori asuangai. No kwa kionga de re bai para ngai ke. Hari punang di de pe ya kain de sipong pari ka kaun dia ka me wangko. Ani suangi panna kana di be orang ta pujamara kita payan. Asonan ta me urin to kono pung ta sakita ta bes pe ta bes ni ngab. Kamponna ko me ya mesu ngai. Jaus. Antekin de ta yero ko wangko ari me kadawan ti me ke. Ya me na rin nanga ki sumaya na. Ana ko na ko gi pikin de re bai para ngai. Kita ka ko Tuesday night. Ko this day. Ngai ya ro ko ni katua ta irik sa ri. Akia pa ya kumia ta ka tirika. Ya mwana ni puya na nomki. Pero ko to na nom pare. Pun angkora ki ta ai tarim ki. Kwa ko na pare arangi kawai. Antokin de ta ya. Tanan de re apun pen de ki ro ki. Tuwana me poko na pun ta apa sa ni kakawaki. Wadi apa na ure re ya ta nga ta pa bisito. Ito ko ta ni pa bisito e ta no ko na pa bisito de ta apa sa na ro. Ngaya na pa bisito. At kay da pongan. Wabu roi me wo na kas. O te pongan na au pete roi. Pero ai de pa na pa bisito yai. Kaya ya pa bisito erang. Kakukule de pa bisito pa ngaya. Ya mga rin ako na de kare sai. Teta yani arang mimi kan dia kala sa pare pula data taro ya pun active ne pagi e de program iro ko ni iria teta taro dairi ki pun ko ne pe ya pun aki auta angkane variation data taro poko na data taro ya reason ki ya kai na charo ya reason data taro tuwa na buse panangana giri ki tuwa na ri autai ayo teta taro na kakao ki no kai mi atai kapen kana ko puna tai pa ya mistake ako koraya teta taro na kon chaswa poko nangana giri ki tuwa na tetai. Iya tataruan kanuan na tataruan ni katua. Taidiki kituan kana iposu kana akia kanuan na uyong mga uling ana pa tataruan ki. Pau tataru ayu set ya so pandangana gidi kituan na utai. Hanare ire ai. Yagi kangai na misinari. Mandare ire. Mantukin tata ya puni pena uwa tanga wabi pena kilo kata kadidik. Paya tarpunia ki meru ya kain masare. Ngai yarang kanga ko kakim. Basa ni pe ire ya. Pasinangan ko di kam kapenentai. Oyerang ni men jagi dei men dei taki me kora ke kai min dei ya au ni ro ka ro ka penen wo ta wa pi me gyanga na yo chance pa na dei o mga tak na ko na ki yo kira USB sa ki USB hairang dara pa hirang ku kulay tita para kam kana koi aya na ko na pe me ya ta tapuan sinakari dei ko ifoten dei dia charo ni kaispo ada kwa kain na charo ang aya kita ka dari dei na itira ta na ko sin tafo kan yana ko na ban ya ka benzo yana ko na betari wa de missionary ari paswang ano ere ke chance pa nang iri ya ka ngang kai ko na suai betera tanan ko si tanan paya ki ana ako na nanagi ifuten no ngaya tak ponsiten wa di nalina to one de business or to one de education or to one de theology. Oh ya tak akan kami naik ni theology an. Pajarai ada de missionary. Kaya kami naik na ko ya posan dataro me ayong kay kupun ko ko say dang ni mean pokos pakai na dia kala sa irawan na makai na. Ya kita piyan. Kami naik na ko. Wali ane bugin de ni. Ya kita ikai pa. Ya kita ipayar ari. Toy pun dia nei yagi. Pero yo ana pepe de jas foi cara. Idi nei ya. Petia foi ka koro pukina. Be yagi de nei ne pun nei na ukanta ni ngamai mwana. Me de nei ya pa ya te pa ya ta me aro ya ta ya pa e kora kora. Kana ku busia jas foi na kona nanga ko. O yari de. Ki nang na ko de ya. Ya spoken kana ukanta ni nga. Ay, nangina ko tiriri yo nagpunanaw missionary. Ay pun spider wana pa na makainan pa bisiro iso yata aron na nawagi o aron ni pidipidin jaro ni guys pung pek na. Wanang ngara pa missionary. Pero ari men nako ko asa nakanin. Nanin ko ri anak ko yai. Pero ya punak. Ina ko sarili sa mga manwagi may inan the foundation. Ilang karabara pa mga wagin the foundation.
Magi wagi pun nang penero yaron tu. Pai ka sinari yagi na kinakayay. Tuwana may poko na pun naron karawagin ta para. Orun na nakuha jaron ka ispong mana nakuha de. Wapi me wanua ke. Yari yagi ni ka penong ka. Ayo tapi yesa na penyong yagi di na kondiri. Karena ye di opportunity kita terus pangayang anak. Ya pun pusmaya na pe. Ya songa kinde taina tuwana umantain ka para yon di jadi yon nape nanti tuwana taka sayawan ya. Oye so akuna na kon de cheti ni bisi tuwana yara na sikituru. Kuna kapani am ta basi ai. Oye na ko singa I meta nani bisi. Oye songa ginape. Kuna kain ni tabes. Aki espang pa na kain na tabes ito. Takain na. Ede pusoy nang penya tabakaun. Tapi ya tayo ang kanan nakarawas au kain tabes kito aura. Sepanga waya tayo pa. Iko akyo kinakon jaswan tayo. Ngayon dapat tayo ko na nariyak yang waya. Japun tatarwagi na pa kana yete pa yaro ko na uyang ya kana ko na pa. Kana ko na pa ya karawan Korea na pa. O ni karinita yan ki po kara kakawaki. Mayane kana rundi meway Korea na rundi. Dere na ukanta nga ang nakapani awa diri foundation year 1 year 2 year 3 na ukanta nga itako. Napuntukan ka ipatyaswa na po kay. Nara patyaswa. Ay mak ay ko. Kaya ko na nanganira tutukan kay. Sagi bugina paskona, may bugina. Kaya ko na. Kaya nara pa ani kan rong tabi way ko nan. Supaya man kami tita iri kay. Kada spon karagi na ray may muana. Inangay na na mga pungpung inagi. Parerang ni mean terunga diri ki awage. Me ayu ito pa diri ang kakawagi na ko iragi. Tira ko yang waya men wadere kem. Epon doi iri ki awang antu. Ang ari itap. Iroi iri nanon jaswa nakon. Iragi nanon jamat. Ke? Kaski pain ka pena tayo diron digirak. Tira ko yang waya tatarwagin na. At jaswa. Enak karaya. Anak kakapaya yung kami. Ira pa? Iya, amen. Ngaya eneng daraba di missionary dawa. Mana sinakana ko ara kabena ni gibo ayo ari sa kainira na iyay. Nakara kita utan ari gigi. Ongora o kamerungin kami bat yung ora ekarikya te wana. Ngaya. Te kanen de taina sining mana nga nang puta ka bara gi. Sa sinakaira ngaira the week of prayer tanani atiriki. Kan hari niya kitaan kawara para wari na rin may kan kain kiti pa sinagi kain teme naki. Okay sa tuang lagi. Sinari niya kay gana ka para ngoy yang anak ngi ako na tay may kiti pes. Ngoy ya kan tag bro gi ay tak. Ya kan kay aron kan tirang kain nang kami na ya pun istabo iya bundo ko di. Ya yung nang marire ya pun kapin gi. Mendogin de tay. Oye suangi ga ngay iko nang kana ko tirana ari pangkan na ispa umantay ka para. Men nakana ko tirana ari to takatini pong kito ngaya ang kan na yente nang kami na sa ako nang kan nga niya doran didi giasan ka para tairi gari gabi na sarili yan ang guguri orata antay doran didi hapon nang danari Nga katong iron nantay tintawa. Ingeng gesak ngaya de tirana ari. Yagi kay kawagiragi nanon tesipong. Mengi ka para nantay ari kuto ko pun jame ta yakamendra. Kakapara meng main lagi. Anang kanin tirana. Kana kuto kung gipo ko wariri ko kabi. Tiaswa. Ki pun si tiaswa tayo na ko akeri. Yang sinawara kara kabena ni gipo temon si motio. Awa de bime wawa. Ayo ari yakainira na ba? Ngora aki kangay te kana temon si motio awa te bime wowa ene tai ka aki apo nganam temen nang kai tiro rupa kana teng koi me kunari ki pate ben na ni ka kai na koi ai ka on mek nam teka de be ko roya na rom tangira nam moni mek metiaro ni meu isak na ko keri akawo roya den tiro ndigira kiki ina tay gagya po nga nam timen nang kay dirurubuakan na teng koy. Na kunari ki patipen na ni kakairi na koy ikaw ni mek. Nam teka, tipe ako koroya na rom tangira nam mo ni mek, metiaro ni meu isak. Ana ganda lagi bori arari
sinakay sa ya wasiran na nakon di na bundo ko rumah ko ner ko na ki me ko ki aki ungai ti sa me ki mangkai nam na utain mama ko ri o yer ya taya pa ya ko na anti me mo ya ko na ka te te ke to korag o ya ko na wo tau ki era bari ki dira na ri despangan tape sa yo kami ya de ke kanta ko ba era ri yi na bibiti ti aswa e bibiti ngami ti aswa ayo amiran ami tai ki ka me wagina de me un misinari men kai sakin kana kwa misinari men kai ki kana kwa tai ba yana bibiti ti aswa na kon ki me wagina men kai o wana ria bon shape ni kona na kon namdana na kon sipangam ba ko kwasan mo yakin na ko na ri ba ni misinari ko o sinakainilan tatar Jabusi kami ba kama uberaki mo ba ya kaini ka uberaki mo mi ba ya kainilan ti tatar me ka ayya sa kami so metara tamera monte maka si karapa ko deso ibugin des pangar kwasan ng anilan tayo sa day deso ko ti meton maguri nanurang ay kay nakon narapay paya ki ko tangiri pa anako na ng anila to kuray o ti timyang oray deso yera yang o deso me sibusigo koray nakon sakare nanura pananom deso me day ki arte nararon dikira kay pana ti meton ka karawa poto mang kanta nga deso anong uteka Ano ti meton kan guguray nung oraya kinan tiya ka tieswa para rin na tayo babon si may room ang kiyo kunangan nila ti yung oroy o ti kukuray o ti kakapayan tayo na. Kapara di ka rabu rin tieswa kay puntaan po na ngayon metam si meton kapaka narwarura narataratara naragyang o tieswa sa kururoy. May sakani ko kay tieswa na nakururoy na si Maria Jesu Cristo. Amen. Mary, everyone. Everyone's so tired here. We come to the end of our afternoon program and our closing Sabbath. Thank you, Missionary Cassis, for the testimonies, very powerful, and also our missionary from Besio. Only God knows our story. Okay? We might want to write our own story, but God is the master editor. Okay? He will write your story. So thank you so much for your challenge, and I know that it inspires all of our young people. And even if you are already doing something like a Makuri already, if you want to change career, you can still have time to do that. Okay? And so thank you so much. Just to thank all of our leaders for taking part in our programs today, young people, since this morning right up until closing Sabbath. I want to thank all of you and our leaders for helping, and also our speakers for this afternoon, our media director from the mission, Taratake, our stewardship director, and our president for the sessions. You enjoy the sessions this afternoon? Thank you. I know that you learn a lot this afternoon. I'll just give you when our next program is. Our guest speaker has a lot of things in his bag still to give us. Okay? So we had another session tonight at 8 p.m. We'll give you time to rest and have some food. 8 p.m. we'll come back here for the session on dating. Okay? It's an important session for all of our young people and for us adults as well to know. So come back here at 8. Our leaders, please help organize your youth members to come here on time so that we can finish on time and then have some rest for tomorrow. So come back at 8 p.m. for our final session for tonight, and then we can relax after that and have some. Thank you, everyone, and see you tonight.
Ay, begin na kana ako nakakaya ka ng tika, yaro ko tika tikari. Yaro ko tika tikari, yaro ko nitira na gigay.